prolepšava se polako vreme, tako da mislim da ćemo imati prilike i da je probamo ne samo ovako na otvorenom i na pravcu, već možda i da odemo do Avole da vidimo kako se ponaša i kako se tamo vozi. Hajde sada da probamo da vidimo, to jest kako je ubrzanje ove Škode. Pomalo gubi trakciju, kažem još jednom, asfalt je vlažan, ali u svakom slučaju impresivno to ide. Ovaj auto koji je konkretno danas na testu razvija 300 konjskih snaga i 440 Nm obrtnog momenta. Kada sipate gorivo na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama, ostvarujete uštedu do čak 6 dinara po litru pri svakoj kupovini goriva, učlanjenjem online i potpuno besplatno u program lojalnosti sa nama na putu. Pošto auto ima modove vožnje, ovde na VRS dugme mod, prebacit ćemo ga u sport režim vožnje, gde mu je malo tvrđi volan i odziv na gas bolji. Takođe i zvuk. Bori se sa trakcijom, ali što se kaže kod hečeva ili pogona na prednjoj osovini u krivini nikako puštanje gasa zato što na puštanju gasa može da vam se desi da vas stigne zadnji deo, tako da jedino snaga, to jest grip prednjeg pogona može da vas izvuče, tako da kada idete malo ekstremnije u krivine, to je osnovno pravilo. Hoće, evo ga, da vidite na puštanju gasa obavezno želi da zabaci zadnji deo. Ovdje imam savršen primjer kako Car Vertical odlično funkcioniše i koliko pomaže kupcu prilikom kupovine polovnog automobila, tako da ukoliko vi u stvari u narednom periodu kupujete automobil, pretražujete oglase, niste sigurni u njegov istorijat, u njegov životni vek, šta se sve dešavalo tokom tih godina, posebno ako je auto uvežen iz inostranstva, kao što je ova Audi A4, kod nas veoma popularan automobil B8 generacija u pitanju ili ti Audi Dioda, kako je to poznato kod nas. Iz 2012. godine, znači 10 godina star auto, već onako pristupačan za kupovinu, bio proizveden u Nemačkoj 2012. do 2018. redovno, uredno servisiran na svakih pola godine i kilometraža te 2018. koja je zabeležena je 296.000 km. Onda imamo rupu, to jest nemamo zapis kilometraže nekih 3 godine naredne, do kada je uvežen u Srbiju 2021. Što znači da je servisiran kod nekog majstora Žike ili da uopšte možda nisu rađeni servisi. Tu ajde da stavimo da je prešao još nekih 70.000 za te 3 godine. Znači da je prešao skoro 400.000 i kilometraža mu je vraćena na 174.000 pređenih kilometara i kao takvog posle ga ovde kupite, platite punu cenu automobila, a niste znali da je vaš automobil što se tiče kilometraža. Tako da se ovo vama ne bi desilo, obavezno iskoristite Car Vertical i 30% popusta na njihove usluge koje se nalaze na linku u opisu ovog videa. Na testu imamo najsnažniju varijantu, treće po redu generacije Škode Octavije koja nosi oznaku VRS.
Šta to označava? Označava da nosi motor od 2000 kubika, turbo benzinac, razvija u standardnoj varijanti 245 konjskih snaga, 360 Nm obrtnog momenta, dobro poznat iz Volkswagena, to jest iz Golfa GTI. Zašto kažem u standardnoj varijanti? Zato što je ovo facelift varijanta. Urađena mu je mapa, to jest remap, ili ti čipovanje, kako to mi volimo da kažemo, Revo čip na ovom modelu i zato ima 300 konja i 440 Nm obrtnog momenta. Tu dolazimo možda i do najveće mane ove najsnažnije varijante. Zašto? Iako imate toliko konjskih snaga na raspolaganju, nećete uvek moći da prenesete tu snagu na asfalt. Iako je ona od standardne Škode Oktavije RS varijanta, ima elektronsko zaključavanje diferencijala, pošto je pogon samo na prednjoj osovini, ima progresivni volan i ima nešto tvrđe oslanjanje, to je tvrđu šasiju, tako da bi trebalo da ima bolje vozačke, to jest ima sigurno bolje vozačke karakteristike od standardne Oktavije, ali glavna mana je pogon na prednjoj osovini. Zašto to kažem? Još jednom, imate svu tu snagu, ali kada želite da ubrzate, na primjer, od mesta mirovanja do 100 km/h, doći će do problema sa trakcijom, posebno kada je kolovoz gladak ili kada je malo vlažan, na primjer u nekim kišnim uslovima vožnje, onako bori se za trakciju. DSG menjač super podnosi i baš lepo u pravom trenutku radi šaltanje i promenu brzine, ali pogon na prednjoj osovini, znači kada bi bio pogon na svim točkovima, kao što je na primjer slučaj sa najsnažnijom verzijom Golfa, to jest Golf R, koji ima pogon na svim točkovima, tada tek dolaze snaga ovog agregata i uopšte, mislim da svi dobro znate kako izgleda treća generacija Škode Oktavije. Ovde sam hteo malo više da obratimo pažnju na to kakve vozačke karakteristike ovakav jedan, ako možemo da ga nazovemo hot hatch, ima, zato što on daleko je od hot hatcha po pitanju njegovih gabarita, iako pripada toj klasi automobila realno, to jest Golf klasi, ali u svakom slučaju po pitanju gabarita daleko je veći, prostraniji i prelazi klasu. Prvo, ajde da prekrenemo malo eksterijer ovog auta. Glavna promena u odnosu na model iz 2013. godine, kada je predstavljena treća po redu generacija, jesu prednji farovi. To vidite i kod obične Škode, kod facelifta. Facelift predstavljen 2017. godine. Napred izmenjeni farovi, koji moj prvi utisak je bio, iskreno da budem, kada sam ih video, kada sam vidio u stvari ovu facelift Oktaviju, bilo je kao fazonu, čoveče, šta su ovi dizajneri uradili. Stvarno mi je bilo malo je reći što ona kaže baba za onu reklamu za akne. Moj unuk je bio tako ružan, On mi je tako grozan bio da mi je prosto bilo žao njega da gledam. Bukvalno je taj komentar za ovaj automobil, ali sada, posle nekog vremena, evo 5-6 godina koliko je već na tržištu ova Škoda, dok nije došla ova najnovija generacija, četvrta po redu, mišljenje mi se stvarno promenilo po pitanju dizajna, posebno zato što su u zadnjem delu imamo sada su LED štopke u pitanju, kod restilizovane verzije, kod RS najsnažnije varijante imate i dve puške u zadnjem delu, i kada je auto presvučen ovom mat, to jest nekom grafitnom tamno-sivom bojom ili crnom bojom, ne mogu čak ni da razaznam, kada je presvučen u toj grafitnoj boji, stvarno dolaze i ove oštre linije i na haubi i na zadnjem delu automobila, dolaze do izražaja, posebno na suncu kada se presijavaju, i stvarno automobil deluje onako dosta atraktivno. Kada imate u RS izdanju ove felne, 19-inčne aluminijumske felne su u pitanju, čini mi se da je promer gume 225/35 R19. Auto izgleda dosta atraktivno, i evo sada i na pumpi kada sam sipao gorivo i generalno kada vidim prolaznike, dosta prijatno reaguju na dizajn samog automobila. Te 19-ice felne i uopšte to tvrđe oslanjanje kod RS varijante malo mi iznenadilo, pošto je automobil, rekao bih, bilo je ajde pre nekih meseci po 2 dana koliko je od kada sam snimao najsnažniju VRS varijantu Kodijaka, ali sećam se da je Kodijak na istim ovim felnama bio dosta udobniji, verovatno zbog međuosovinskog rastojanja i zbog tog povišenog klirensa, pa mi je delovao kao da je udobniji. Ovde mi deluje da je malo tvrđa vožnja u pitanju. To me dovodi na pregled interijera auta. Gepek najveći u klasi, tu
tu nema šta da se priča, veći nego kod nekih karavana, tako da ako ste porodičan čovjek, ako vam je potrebno dosta prostora i za kolica, za sve živo, Škoda Octavia je jedan dobar izbor, a da niste baš toliko preterano vozački nastrojeni, moram da kažem, zato što se, evo, u ovoj klasi moram da ga poredim sa mojim Hondom Civic. Honda Civic čak i u standardnoj Sport Plus varijanti kao što je moja ima mnogo bolju voznu dinamiku, mnogo se bolje namešta na putu, mada se od Škode realno i ne očekuje da sada bude, ne znam ja, kako vozački auto po krivinama. Ona je više namenjena da imate snažan agregat koji će da vas izvuče pri preticanju i koji će da bude dobar na nekim visokim brzinama na autoputu, što je možda najbitnije, on se stvarno osjećate sigurno na autoputu kada brzo radite promenu traka, a vozite ga, na primjer, preko nekih 150 km na čas. Što se tiče interijera, da se vratim još jednom na interijer, u ovom najsnažnijem paketu opreme i u najjačem izdanju imate potpuno crni interijer sa tim nekim crvenim detaljima, crno nebo i panoramski krov koji malo unosi svežinu u samu kabinu. Sedišta pozadi malo bolje profilisane nego kod standardne Škode Octavije. Ono što je najveća izmena u interijeru jesu volan i prednja sedišta koja su stvarno super, odlična i po pitanju te neke udobne, dobre sedalne karakteristike ima stvarno. Bočna potpora od dva materijala, imamo tu alkantaru ili neki štof, šta je ovo već, na sedalnom centralnom delu, i imamo bočnu potporu koja je malo tvrđa od neke kože, i to je zadnji deo sedišta koji je obložen. Da li je ovo neka koža ili imitacija kože, na kraju krajeva nije ni bitno, tvrđi su ti delovi sa strane i to vam pomaže da vas lepo drži u krivinama, čak i kada malo jače dajete gas. Što se tiče volana, rekao sam da je kod RS varijante progresivni volan u pitanju, tako da i lagan je, što je karakteristika za wagen vozila, dosta je lagan pri nekoj gradskoj upotrebi, tako da možete lagano se parkirate sa automobilom ili da manevrišete u gradu, a opet progresivni, tako da kada vozite višim brzinama, manji input mu je dovoljan da lepše skrenete u krivinu. Sada rekao sam da ima elektronsko zatvaranje diferencijala, tako da ćemo vidjeti kako to, koliko u stvari se dobro pokazuje i kako se vozi auto po krivinama. Evo sada smo u podružju Avale, to jest pristižemo dole. Pre nego što dođemo do onih glavnih krivina gde volim uvek da se provozam, još jedna stvar, ovakav automobil sa ovakvim agregatom koji trpi dosta konjažu, koji ima DSG, menjaš sa dvostrukim kvačilom, mora i da troši. Resetovao sam na bord kompjuteru da vidimo koja mu je neka potrošnja, i u gradskim, to jest na otvorenom putu, mu je potrošnja kada ga vozite lagano, može da bude veoma mali potrošač, to jest da na nekih 80-90 km na čas na nekom laganom krstarenju možda troši nekih 6-6,5 litara, dok kada ga vozite malo brže, nekih 120-130 km na čas, potrošnja ide i do 9 litara. U gradskim uslovima vožnje takođe varira od 10 do nekih 15 litara, znači sve zavisi od vas kakvi ste na papučici, to jest koliko ste tvrdi na papučici gasa. Evo, dolazimo do krivina, neću više da vas zamaram sa podacima i sa mojim komentarima. Ostavit ću vam neki point of view kako biste mogli da vidite kako se ovaj motor vrti, kako automobil leži i kako brzava. Rekao sam da mu je glavna mana to što, iz moje neke perspektive, što nema pogon na svim točkovima, tada bi bio još mnogo bezbedniji, ulivao bi mnogo više poverenja vozaču, ali sa prednjim pogonom je možda malo interesantniji za vožnju. Ostavljam vas da uživate u kadrovima. Ako vam se video svidio, ne zaboravite da lajkujte, šerujte, subscribe-ujte kanal obavezno i